bulsun. Beyran bilen. Anladım. Çıktı kıyar, kızarıp nurlar açtı. Biz endi dağ, biz endi kır, güller üstte. Hava tamak, şult itmi, ülenler çıktı. Jim jimildep oynudur, jirnen este. Ey tabiat, senin matırlığın, özü bir şık, tatlı bir mizgin. Senin izgi, yolu toprağında, kanatlana kıştay saf güneş. Накануне Сабантуя со всех деревень окрест нес народ свои подарки, чтобы красить шест. Yigitlerinin asıllarına dur giysin. Kızlar. Men bu kuyovliqni shay kunimda birinchilikni olgan qor botirina bo'lakka deb chikdim. Muhabbet utravında eligine nikahlaşkan Müslim kilin olsudan in birinci kilgen atka şikken sülge. Olmaz, olmaz qarali. Düvenişten Melike evi kilgendi. Ey ebi, bir bunda kızlar kuza bilmesin ebi. Oğlum, mene bu taban tıyga deyip jıygan edim kökeylerini. Olağız eli. Ey ebekey, ilip de şittin mi ney? Ebey, bunda büt
karışır. Lakin otarga en birinci özüm çıgam. Karana. Yarar ama yarar. Özüm otarmız, özüm. Bu münder kopşuk savaşında jingen kişiге. Rahmet opa rahmet. Kora güzel dostlar. Nişik motor edip şekilgen. Kuz yavların alırlık bulgan bir bulundar. Yigitler, bu teke mindən Amantoy batırına yol boyu aşattım. Rahmet ağay, rahmet. Kara güzel elindisiniz. Kışta ciddi yüzüne. Yigitler, ye, buluşunuz yüzüne. Bağanağa beyliyimiz. Nıgırak tut, boşa kurmasın. Yoksa bizi kur itesin. Subhanallah, batırga tekke de buldu. Bu matur silgine ağaç çavuşunda en sığından kilgen atının muynuna beylerge dip çıktım. Ey! Ulatlar, süzgeçlere bilen yılı yitirgan bulganlar biz. Üzügez beyler siz muynuna yararma. Atlar çiğimdirigene mal kayna. Yararma ulan! Yigitler, Kara güzeli. Tatarstan'ın üzerinden Minimegorski rayonu yukarı Koran avlundan Tatar otları tıkımın Urşidu Uzegi jetekçisi Ferit Nebiyullin Müslüm tugaylarına nindi güzel bülek alıp gelgendi. Sen bilesin olma. Ferit Nebiyullin'in Irak babası Ganimullah 200 yıl ilk tıkımlı otlar ürşide durgan bulgan. Onun Arlov neslinden iş oygırı 100 biyesi bulgan. Babaları hünerin bugünkü günde Ferit Nebiyullin devam ede. Onun 5 balasına da at şini kağılgan. Mine bu bülek işmatam. Tatar halkında şunday mekel var. Bir yigitning yüreğinde yerlengen at yatar dey. Bu bülek her kimnin ko'ngiline yotar. Mondi toy! Biletse günge ilek şu? At var jirde, bereket var diler. Atlar, oğlunun yemi, üp bitegi. At yanında üsken bala, mihribanlı bulup üsse. Onun fikirleri hem dünyada karşı da başka türlü bula. Atlarını biz bil ki yaratağız. Oğullarımız atlı bulsun. Demek Müslim'de Tatar atları tıkıma uruşuyacak. Rahmet! Rahmeti sizge, ebulekleri bezge. Dirilgen büleklerge karşı bizden de bülek.
жырдан ярала. Татар жаны моңсыз буламыны. Моң дәриясы бүген мәйданда. Узган ел Cumhuriyetimizde ta SSR'ның 100 yıllığı gürlebizdi. Tatarstan Prezidenti Rüstem Nurgaliyev Minnixanov təqdimi bilen bütün Dünya Tatar Kongresi hem Medeniyet Ministerliği Respublikamızın en usta bayançılarına 100 garmon bülek etti. 100 yıllıkta 100 bülek. Alarını Başkırtstan'ın Dürtüler rayonundan garmon yasa ustası Oyrat Harisov jırlarda jırlanğança kıngıralı yeşil garmon edip bize zavıklı etip işledi. Nene olar? İzgi Bulgar hem Kozan jirlerinden sizge tuğanlarca kaynar selam. Сабантуй безнең көтүп алган дан җирдән еракларда яшәгәндә дә бер туганнар кебек берләштерә. В сельском Сабантуе, в Муслюмовском районе Республики Татарстан. Президент Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов. Хәерле көн, кадерле дуслар, Сабантуй кунаклары, һәммәгезгә дә исәнлек, саулык. Менә монда бүген бөтен Россия авыл Сабантуена 45 өлкәдән, Россия өлкәсеннән 550 делегат. Сезне чын күңелдән Татарстан Республикасында сәламлыйбыз һәм безнең Сабантуйларыбыз матур, уңышлы үтер дип ышанабыз. Сезгә монда килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые делегаты, представители регионов Российской Федерации. Мы искренне приветствуем вас в Республике Татарстан с пожеланиями красивого, хорошего Сабантуя, запоминающего. Как вы видите, вот Муслюмовский район, хоть и на окраине республики, но достойно подготовился к этому Сабантую. Большое спасибо организаторам, большое спасибо нашим гостям. Хорошего, красивого Сабантуя. Татарстан Республикасы Президенті указы негізінде көп еллык нәтижелі хезмәтләре һәм республиканың агросәнәгать комплексен үстерүгә мөһим өлеш кертүләре өчен Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен ордены медале белән бүләкләнделәр. Хезмәт ветераны Мөслим районының мактаулы гражданины Исламов Зәкижан Ислам улы. Агромастері жауаплылығы шекләнгән җәмгыяте генераль директоры Исламов Илгиз Зәкижан улы.
ko'p yillik natijali ijodiy xizmati, aktiv jamoat ishchanligi uchun Tatariston Respublikasining fidakor xizmati uchun medali bilan Butun Dunyo Tatar Kongressi boshqarma komitetining bosh referenti, shoira, Tatariston Respublikasi Yozuvchilar birligi a'zosi Shamsiya G'otuf qizi Jihongirova bo'laklandi. Tatariston Avtonomiyali Sovet Sotsialistik Respublikasi tuzilуга 100 yil medali bilan bo'laklandilar. Tatariston Respublikasining sotsial-iqtisodiy potensialini nig'ituga zo'r ulush kirituvi ham ko'p yillik natijali xizmati uchun Tatariston Respublikasi Muslim munitsipal rayoni boshlig'i Mollin Ramil Hamzaula Hürmetli Rüstem Nurgaliulı, hürmetli katnaşuvçılar, hürmetli dostlar, hürmetli күршілер, hevge izgi Башқұртстан yerinen selam. Hem ruhsat ettiğiniz bizden Respublika Başlığı Radif Farich Habirov'tan selam xатын оқып işittirge. Qadrli dostlar, Башқұртстан Respublikasının көп milletli halkı isiminden Habantoy bayramında katnaşuvçılarda ihlas tabrik etem. Урал-Волга буе халыктары элек-электен бидделәнгән иң сагыл һәм яраткан байрамдарның бере ул. Бөтәгезгә ныклы хаулык, именлек, изге эшләрегездә уңыштар теләйм. Дорогие друзья, а сейчас просим вынести символ Всероссийского сельского сабантуя для передачи эстафеты на 2022 год Республике Мордовия. Владимир Николаевич, просим вас принять почетную эстафету. Добрый день, глубоко уважаемый Рустам Нургалиевич. Здравствуйте, дорогие друзья. Инсамменес кадрлет дуслар. Позвольте мне от времени исполняющего главы Республики Мордовия Артема Алексеевича Сдунова и правительства нашей республики поздравить вас с этим ярким, самобытным и добрым праздником. Татарстан принимает многочисленных гостей из регионов страны на 11-й Всероссийский сельский сабантуй, который приурочен к столетию образования Татарской ССР. Сабантуй является настоящим торжеством трудолюбия, гостеприимства и спортивной удали. Сабантуй Белян, рахмет! Дорогие участники праздника, давайте поблагодарим наших гостей за теплые слова и поздравления. Хиз дулкыны, атып ата
Hey, saban toylar, görlü saban toylar. Hop! Anaşılay! Jim itken şıklı ulenlerden jilikini dirip şoba otları Sobanı tuyga hizmet beyremine Vaşıgalar yeşi kortları Sobanı tuylar görlü saban tuylar Jırla beye küngüle şuyna Bar biti xaqın senin tuğan halkın Yol iterge hizmet tuyunda Sobanı toylar görlü saban toylar Jırla beye küngüle şuyna Bar biti xaqın senin tuğan halkın Yol iterge hizmet tuyunda Maydanlarda küş sınıy batırlar Küngüllerden sızlatalyanlar Jırmıngına oğla tire yokka Ete şola kıyım olaylar Sobanı toylar görlü saban toylar Jırla beye küngüle şuyna Bar biti xaqın senin tuğan halkın Yol iterge hizmet tuyunda Sobanı toylar görlü saban toylar Jırla beye küngüle şuyna Bar biti xaqın senin tuğan halkın Yol iterge hizmet tuyunda Hop, 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 anaşılay! Milli güreş meydanında güç sınaşa yigitleri şunday yigit barda badır kebekler hey hey bilenden al şu başargın kim kudretli şul sala batırlarının batırısın danın gitsin dünyaga hey 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 bilenden al şu başargın kim kudretli şul sala batırlarının batırısın danın gitsin dünyaga Sınlattıra billerinde Kazanın aksülgüsü Aksülgüde ilgi bulla Gadel küreş bilgisi Hey 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 bilenden al şu başargın kim kudretli şul sala batırlarının batırısın kanın gitsin dünyaga Saban toylarından тренироваться ету, тем более бұл вес білен жүгіріп, заниматься етеміз, шоңа көре енді. Ана үшін тырышырақ керек, тырышқан кішіге, наверное, бұладарын бүтінсі де. Әнді кәшірек келгенде енді, біз арбайны қанша ел бірек ұрышамыз. Үйленіп біттік енді, бір-бірді үшін өпіш әтіспейміз. 5-8, счет 5-8, осталось 3 секунды. Через 3 секунды мы уточним, кто у нас абсолютный боксер, Сабантуй 20-21. Итак, абсолютным боксером
Всероссийского Сабантуя 2021 становится Галямов Муса. Давайте еще раз сильнее поаплодируем этим обоим борцам за красивую, достойную борьбу на нашем Сабантуе. Одну бумажку с названием весовой категории, а также шар, прозрачный шар, в который он вложит эту весовую категорию. Каждый берет свою весовую категорию, конечно. Для того, чтобы все было честно и прозрачно, каждый берет шар обязательно, прозрачный шар, который открывается и вкладывается в него весовая категория. Просим. Һәрбер спортчы, гадел булыр өчен, һәрбер спортчыга шар бирелә һәм весовой категория язылган бер бумажка. Лицом к камерам, я думаю, мы можем это сделать. И сейчас она достанет один шарик. Вот, этот шарик, әйдәгезәл күрсәтик. Ачып бирсәгез, менә кешеләргә күрсәтеп, шул ук шарны ачып җибәрсәгез, һәм без беләчәкбез кем җиңү яулаганын. Итак. Победителем становится представитель 130+. Ауыр болды. Өткен атнада кемерода көрішіп жарақат алған емес әккені. Шының арқасында абсолют батырға көрішті әзірек кені жеңілдім енді. Жирәбә боласын білгәштен шақланып қойды әзірек. Мен ашығы енді деп қақша үміт етіп енді. Үміт бар ие қақалларың. Аллаға шүкір шықты.